Barlong baro tungnya pai kindet syapang ka jing sedang jong ka thok kata ru kasi hang ni harilum kasi ka jongi. Kine gilong kisnam ya ka balabu jing thok balabu jing kan mau habaya dai ba ka thok katar jong ukun kasi kara jongi. Haba pai sya ka thok katar jong ukun kasi jongi. Ngimla ban len dai na ki missionary ba na ki kanhun yalap jong ka gospel. Kibelasan dor ya ka thok katar hang ni ka rilum kasi ba i jongi. Kat kum ke jingbu jingkan mau laong ka menor bat ka mission serampur. Nadu ka senam kat raspa kat lai hadu kat raspa lai pupra. Laong ba ka mission serampur kala persyang bansi ya ka lama ka gospel ha pedengki kasi. Ka jingyalap banengkong ya ka gospel ha ukasi. Da uwe ukristan na po ri India Krishna Chandrapal jong ka mission serampur. Une ulong ru ukristan o banengkong hari India. Ulapan baptis ya ki arngut ki Kristan kasi ki balong ki rangba kasi ki banengkong ban long Kristan. Bat kita ki long udewan bat uana harut kawa pandua hajan gesnong majai. Nangta hakasnam kat praspa arpusaw. La sedang bensyon ya ke testament bat themai hakaktin kasi. Tang ba la tho bat hakidak banggali da u Dr. William Kari uwe ni kinong seng ki banengkong ya ka mission serampur. Hagas nam kat praspa lai puar. Ka jingwan yalap ya ka gospel sya soara da uwei usahab Alexander Village jong ka mission serampur. Bat une ulang usamla uberangkat prasnam karta. Hagas nam kat praspa lai pusaw usahab Alexander Village ulap li lai teli ki school ke banengkong hagane ka mission hamaus mai maumlu bat soara. Hagas nam kat praspa lai pupra. Kamisyon serampur kala leit no nari kasi. Kene kejing persyang jeng kamisyon serampur ban penrung ya kathok katar ban pule puthi kasi dakidak Bengali kala pulam no baro. Hadien kejing leit no jeng kamisyon serampur ha kamenor ka baar pat kamisyon Wales Calvinistic lane ka balang Presbyterian nari Wales kala wan hang ni harilum kasi aga arpo atrik ubenai ban rio kat praspa sapuwei. Bat ka jingwan pua jong usahab Thomas John banengkong bat ka mem hasora kine kide kinong tre banengkong jong ka Wales Calvinistic Methodist hagesnam kat praspa sapuar la penmi ya ka kitab ningkong ban hikai pule bat ka kitien kasi tangba ya ka ne ka kot la penmi hakidak roman ka bayaha ban pule kasi menta nuksa habaspel kitab kispel CETAP kabumut kitab lane hikai HECRE kabumut hikai lane kasi kispel CRSSE kasi. Bat hadin kata pat sakakot rootman lane kata ka model gift bat kaneru kalong hakidak roman. Kikot kasi kebaningkong dakidak roman balatho da usahat Thomas Jones. Henry hakasnam kat praspa asawpan riu u Jones ulapan kalano ya udaksi balabu juli no da udakke. Usahat Thomas John ulap liru ya ki school baningkong jonggane ka mission kumne tertel hamaus mai momlu bat soara. Nang ta hagasnam kat praspa asawpon nyau. Lapan mi ya ka gospel ke jong Matias kablatho akaktin kasi da usahat Thomas Jones baningkong. Yau Reverend Thomas Jones latip kum ukpa jong kidak kasi namar dei mau balayalam lenti ya ka tho katar hari kasi jantia ka jongi. Kene kalong ka jing batay balingkon syapang ka jing sedang ka tho katar na udak roman balala ban penwan syakidak kasi bar balabu bait bu renti. Hadin kata pat kisayabot sa kiway pat kiriurang ba kilong sywa man sywa jong gajat benriu kum ubabu Jibon Roy Myrom kum ubabu Ravan Singh Kasuka bat uradhan Singh Berry bat kiway pat. Kene kalong ka jing itu balingkot syapang ka jing sedang ka tho katar harilum kasi jantia jongi. Ublay Shibon.